Rojavayê Kurdistanê bajarê Qamişlo sibeha we bi xêr be temaşevanên hêjayên Stêrk TV. Silavên germ ji bo hemû temaşevanên ku niha li me li bernameya Rojbaş Kurdistan temaşe dikin. Temaşevanên hêja em derbasî saleke nû bûn. Em sala 2020 li hemûyan pîroz dikin. Rast e 2019 ji bo gelê me saleke bêş û keser bû, lê em bihêvîne ku sala nû bibe sala dawî ya êş û xeman bibe sala aştî û aramiyê ji bo tevahî cîhanê bi taybet ji bo gelê Kurdistanê. Temaşevanên hêja wek tê zanîn stran û mûzîk xwedîcehekî girîng in di nava civaka Kurd de bi taybet stranên şoreşgerî. Yanî di pêvajoya şoreşan de hinek stran tên gotin şoreşên emir dikin dibin wêneyên zindî yên şoreşan. Ji van stranan jî hejmarek hunermendên hêja yên ku bi salan e ji bo kar û xebatê şoreşê xebatekê din meşandin û di nava cîhanê de dibin dengê gelê Kurd, dengê berxwedana gelê Kurd hene. Îro jî mêvayên bernameya me hinek ji hunermendên hêja yên ku bi salan e kar û xebatê di vî wayî de din meşandin û dixwazin bibin deng û rengê şoreşa Kurd, şoreşa gelê Kurd. Belê li vê derê jî em mêvayên xwe bo bidin nasîm xêratina wana bikin ji rêveberiya hunergeha welat hunermendê hêja Delîl Mîrsaz hûn xêr hatin. Belê her wiha rêveberiya hunergeha welat hunermend Comert Hesen hûn jî bi xêr hatin. Di heman demê de hunermendê me hêja Xalid Dêrikî hûn jî bi xêr hatin. Her wiha hunermend Hacî Musa jî ro mêvanê bernameya me ye hûn jî bi xêr hatin. Belê hunermendên me yên hêja dîsa em xêr hatina we dikin. Ji xwe îro me sohbetekî hunerî bi hev re derbas bikin û di derbarê huner hunergeha welat de em pirsyarê me jî ji bo we hene. Lê beriya ku em dest bernameya xwe bikin hevalên me derbarê hunergeha welat de dosyak hazirkirine em bi hev re lê temaşe bikin dîsa vegerin sohbeta xwe bidomînin. Belê temaşevanên hêja em bi hev re li dosya danasîna hunergeha welat ya ku hevalê me amade kirine em bi hev re lê temaşe bikin dîsa vegerin gel mêvanên xwe. Hunergeha welat a ku ji ber hemên xwe yên ji klîp, stran û awazên xwe yên xweş û zengîn tên naskirin, ji yekê meha tîrmehê ve di sala 2014 de bi navê Şehîd Welat hat avakirin. Şehîd Welat ku endamê navenda çand û hunera bajarê Qamişlo bû, her dim di mejiyê xwe de xeyal dikir ku wê navendekê ava bike û ev hunergeh li ser navê Şehîd Welat hat avakirin. Bi avakirina hunergeha welat re ji bo pêşxistina çand û huner li Rojavayê Kurdistanê gavên mezin hatin avêtin. Hoy hoy wesmer can can dilber ro helat şevqê lêda. Hoy hoy wesmer can can dilber ro helat şevqê lêda. Ji nava van berhemên hunergeha welat, Edlayê, Kitanê û herî dawî bi êrişên dewleta Tirkiye dagirker li ser herêmên Bakur û Rojhilatê Sûrî hunergeha welat bi hinek klîbên xwe yên din pêşkêş kirin. Klîba felaketim a ku bi dengbêjî tê gotin, her wiha strana şervan û a ku li ser zimanê her kalepîr, dayîk, bav û zarokekî ye.
سترانا شروان و رحی هر کسی که ولات پاریس گرم دکه و لسر آستا جیهانی جی بلاف بویه. پروژه هنرگاه ولات نتنه ده باجار قامشلو ده سینوردار مایه. در باسی باجار دیرک بویه و ددما پیش تاوی در باسی باجار رقا و طبقای ببه. نگارن بگروکین ای نگارن بگروکین بس ببیرنگی بمش جیلا کردا ماتا کنی هونه ور ببینن درش تماشا کن خوردو کچال دشتو چیان و دمش دوزا وقفا کردستان ورزگار کجا درش بله تماشاوان هجام بهوره لدوسیا داناسینا هنرگاه ولات تماشا کر دستی حوالی مساغبه ام بهوینه که بدلی وجی آماده کربن بله ام وگرن ورن جم هنرمندی خواه هنرمندی می هجا دلیل ام ورن جمتا بله گرم بچاوه کی هنرمندان لروشی تماشا بکن دواری هنر دواری خبات هنر ایدن بیجن و سالت 2019 چاوا دید سيدة روج باش بوح مكتل ما تماشا بكن از بیدارم که ام بکاربن مکاریبه جیانا خدا یاجی ریا خدا هنری دا و یاجی خبات خواهر هنری دا مکاریبه امنه کی ولی یعنی تروپا کش دریای بیجی ام رول بلیزه درباره پرسوا دا ولی کامل بیجی یعنی هر بد ناف گلی مدا هنر تشتکی قال لك البيشه قال لك بالوك يعني دكاساتيا ملات ما ده هنر هي بلكي نها قال لك تبي بيقول نام النار ليه راستيا اول يعني شما ملاتكي مروف حظ ملاتكي هستن خا قال لك انساني ملاتكي قال لك اشتي خاص ملاتكي غوري باخذ سياتا ظلم له هاتيا كرن هنرمنده راستي ملاتكي هنرمنده يعني اگر ام گهداري استران ما كابنارا ادن بيجي بكن ام باستر بزانن كبراستي جي ملت ما براستي هنرمنده خب هنر افاده دکن كنجي هنر دوست يعني وسيف نبا ايكو غوتيه هنرمنده اما ايكو گهدار جيريه يعني كسي كستران كي حفص عطا گهدار جيريه او جي اگر نه هنرمند بل اما هنر دوست كي جلكي باشا يعني سال 2019 هل بتجيبو قال ما قال لك بايش بو قال لي روزلات نافين قال لك بايش بو ليه بتشوفك هنري اگر يعني كمرو لي بنرا اب ايشا باره هنرمندا يعني هنرمندا تقريبا مثلا تفق ايشا دا الرولا كيبليزم رغم يكون لسر هنرمندا قاسي كوهيرشي كل سر ملت ما لسر قال لي روزلات نافين تشيبون لسر هنرمند آجی هیرشه کی ورقا سامزنه هنرمند جی خود دور کتنه هنرمند جی راستیا خود دور کتنه هنرمند جی جبر راستیا خود دور کتیه نکاله راستیا ببینه نکاله به حس خواه نازک تشتار راست ببینه یعنی هاتی خواباندن به هاتی دیسکاندن رغم میویجین یعنی دو سال 2019 و ایش کوچه بون یعنی رونا هنرمند ها بود نه تنها کردستانی نه تنها لگلین در دورامجی يعني الجهان بلشتيجي يعني الهمبري ظلمه كوتشي دبا رولا كي هنرماندا هابو يعني حسي هنرماندا جارجن هدي بعد جرا سرتو كخا نري نامن يعني 2019 رغم ايش كوهي لدرجه هنرماندا دا قاوك بله هيفي وبندواري ويج بود 2020 بتشرنجينا بيجومان هر انسان هر بهيفي بقى انسان بهيفي جيان دكا بهيفي نابا بتايباتيجي يعني تكوشينا ما تبجرا ما اندامن تبجرا ما آلیگرن تبجرا ما کسین بهیوینه يعني شما شبركو
روجا ما قاشا عم بيروجنين وكباري او روجا هي فيها ما حمياء يعني جبال بيجي عم بيهيفينين يعني صار 2020 هلبت بتاكوشين دبا يعني عم بيهيفينا وعم رازن وهيفيه بيكور هلبت ونافا عم بيهيفينا لي عم دبير 10 قطاجي لدو هيفيه خاطر كار بكن خباطي بكن هولداني بكن كوبو قربن هيفيه خو بيك بين مرغو روشا ام جيان كن هيكي وصاي هيفيه ما مازن كنت ستي باشي تشم بله گلک سپاس بله هنرمند می هجا جمر جیرو میوانی میه هنرمند دلیل بحثا گلی مکر گوت گلی کی هنر دوسته تبیشن کو لسر هنجی دیساجی بریا سترانا بریا هنرا وی برخدانی خود دومینه هون وکی هنرمنده کی بچاوی هنرمنده و چاوا 2019 و چاوا دیت بتایبت دواری هنر و برخدانی ده و هیوی و بندواری نوین 2020 و چاوا دست بگید روز باش صباح بخیر يعني تشي سخزم بيجم تشتكي تاني سر راس بكم دوسيا درباس بوش بو شهيد ولد تاني سر راس بكم شهيد ولد وك هن عندما نافندا محمد شيخ هات ماسكرن تشي سخزم بيجم شهيد ولد فرماندار كي مابو يعني بربسري من انجشتي چانده بو اوه تاني لو سر راس كرن ددي هركس المدنره بينا زانه بيش برش حقي بيه بينا ام سر راس بكم آدن شوي وك هول دليل قلت يعني أمينا مسألة 2019 وحياة 2020 تاني أزمنا نافجن يعني جدامي جو ما أمبيجن الشورشة ده وحيانها يعني حياة دمي شورشة وده كأنه كي كار منابش إنه يعني هنرمند رولا خدش الليست جارك شيء بليستا شو هنرمند أو إيجو يعني بيش أمدي بيجن بيش ديوارد بينا هنرمند أو إيجو إيش عملته خد بينا يعني جدامي جو شورش كارم بيجم حياة 2019 إيدي السر صحيح هات خويا نيكرن إنه هنرمند إيدي داس بيكر أركي خواه هنكي رابع بأركي خو رابع بيجم حياة ويدا كي باش بوم قال لك بيش قرتي قال لك علي شورش ده قال لك بيش قرتي جبو شربانة هاد داي جبو ملت هاد داي جو علي هنرمند داوي بر باش بوم از بيجم وهيفيه مني جوج 2019 حياة 2020 ولا جبو هنرمند داوينا نابيجم يعني شخوا هنرمند ايجو يعني هيفي ده ام نابيجم انه هيفيه مهنه هنرمند ايجو تم مورال ده تم او شخوا هيفي ده انساني بيشيا خو ملتي بيشيا خو شرواني بيشيا خو از بهيفي من حمو هنرمند بردوام كن دي اركي خو ده باش بيك بينه هناكي بحثا بيواجويا شورش هيكر ام هناكي ورن سر جرينجيا ستراني بقشتي هنري وبتايبت ستراني لسر آستا خرطبونا برخداني يعني بتايبت سترانا كردية شورش جري جرينجياوي حياة جيكي ماشية يعني أمش بو وكاري خو بيجن وكاري خو بيجن حياة جيكي ماشية أما بو برسف كي حياة وقت بيجي مرحلة كي سترانا شورش جري بو برسف حياة ويدكي أما إما وك شخص بيجم وك كاري خو بيجم هنجي حقي بين نهتي داين حقي بين نهت جرك بيتر بيكرن وك هنرمند وك إنساني جيش قد كاري هنري نبست تاني ستران دكاري هنري دكار دكن از خوازم يجي شارجي بيجم چه قيسي مكر به يجبو هنرا شورشي هنجي كيما يجبر شورش راستيجي بخوشكبونا هنري تخوشكرن تبري ببركرن دكي جان عاليان دكي ماي كيم ماي ما باش إفادة هين يعني باش خوا يعني وك هنرمن وك سترانا هنري شورشي وك هنر شورشي قشي هنجي او وك شورش هين يعني برسبا بين دايه ام بيجن دملي عسكري ده باش بري بيشو دملي دبلوماسي دملي حمو جو شورش انا بري بدش باش دش اما هنرمند هين او نجياي يعني هين شو بيجم تير نكري هين تير نكري هين خو او اثباتا سرسادي صد بيجي از جبو شورشي هنر دكم از بيجم جارك بيتر ام بكن هنرمند شقي سي بك جارك بيتر بك هنر تشتكي الناس سكن باس ام بچن جم هنرمند خالد يعني هنرمند جوارد قالك شتاين زمان قلت دهن ميلان ده هنرمند كيمانه جبوك شورشي راقهين هون درباري هنر وشورشي ده
نرینه اون چاوال ویم جارد نرین یعنی وقت دوی داویه ده وجی سترانک بناوی فلاکت یمانم درخست باندورا سترانا شورشگری لسر خردکرنا شورش اون چاوال ویم جارد دنرخینن اجي سالا نو لقال ما الريبر ابو شروان موزيا ده بيروز ديكم سپاسی واجد کم وام کرن میوان برنامه روش باش یمن از وک دکارم و پرساته و صبر برس بدم دشوره شده و د جواک ده شخوا هنرمند وقت بیجی پیشنگه چاوا دشوره شده لشکرگی شرط که هنرمند جی گرگه دوی شوره شده رولا خب لیزه دمل چاندی ده بب برسف جبو شورشه ام کارم بیشن بلکه از وقت حوال جمرت لینا نیرم یعنی ام بیشن سال 2019 هنرمند مل سر آستا کردستانی و سر آستا جهانی جی یعنی کارین رولک باش بلیزه شاب ده ها برهم دان چکرن ام بیشن آستا برهمن ما ده سر آستا روز آوا در باس کرن آستا کردستانی و آستا جهانی جی یعنی مینا که حوالا نهاجی دانسر اوه ام بیشن شروان و ام بیشن تیناچیا ام بیشن او سترانا لسر لیلا یعنی کاری آستکی بلند جی خواب بگیره یعنی او جی وقتی بشی گاوک باشه دیویژن حتی است که بوی برسه بوی برسه بو هنرمند تاني تابت بو كارينا ام كارم بيجن بو برسه بو برسه اما اجبو هنرمند گشتید بيجه اجبو هنرمند دي گشتید بيجم البيجم انه هين نجايور يعني مش بو انا بحث كاري خو بكن بيجن او كاستران شي كنا بس بلافي يعني اجبو او مثل اول يعني نرينا من رولك بوشات يا رئيسن مري هنرمند طيبت اجي بو هنرمند ما ي كردستان بيجم هنرمند ما يد شورش جيان ديكه يعني ام كارم بيجن بلغي سر استا روج اوا دوی شورش ده کدک باشد دایم چه سر چه دمله ستران هنری ده به چه دمله سینما ده به چه دمله فولکلور ده به یعنی ام کارم بیشن شورش ما یه هنرمندن شورش جیان کری کردستان ده مای اما کوی رولک باش بلیزه جبر چه جبر شورش جیان کریه ام بیشن بر همین وسا باش آفراندن yani demeli evdejim bejin garibun sal 2019 yani sermeli sinema deji kar haval mekari rolek baş bileyzi başdari festivalin nav netevî bu Hindê li Holandayê de yê bejdar bu yani ev jî karî bêjî gavek baş e hatiye avêtin xwe şûreşa me jî em bêjin xweşikbûna şûreşa me zengînbûna şûreşa me hemû hêzin nav şûreşa me de cî hat giren bêjin xristiyanin erebin kurdin ew jî zengînbûnekî vê çandê ye yani demet tu şûreşek wisa jiyan bikî helbette bikarî berhemin bajî divê şûreşê de pêkbînî yani em bêjin wek tevgera me tev çand wek hunermendên me yên Kurdistanê garibûn rolek baş divê şûreşê de bavêjin garibûn berhemin wisa bikare bibe bersiv yani rola xwe baş leysin sala 2019 em bihêvîne em bêjin me berhemek çêkiriye yani ev berheme he neku em bêjin şervan û mesela em nebêjin wala me şervan û xweş got xilas yani min tişa ser milê xwe kir xilas no gerek mirov ji bo demê pêş bikare baştir çêke yani gerek divê berhemê de em bêjin rexne hebe gerek nêrîn hebe ji ber ku tu bikarî demê pêş berhemek zengîntir berhemek baştir berhemek xweştir bêjin yani mesela stran şervan û ji ber ku mûzîkayê xweş bû yê digot jî xweş got ji ber ku helbestê xweş bî mûzîsyenê wê jî karî mûzîk xweş bixwe ji ber ku stranekî xweş yê got xweş got civakê jî hes kir ji ber ku nêzî hestê civakê bî civakê jî hes kir em bêjin bandora wê herî mezin ku dayîkekî li ser kurê xwe şehîd demê ber wî cenazê kurê xwe dîlan girt ew ê bandora wê pir li qada nav netewî kir yani dayîkekî li ser cenazê xwe cara yekemîn ez barim dîlan gire ew jî çi ye ew ji ber ev strana nêzî hestê civakê rastiya vê civakê rastiya vê şûreşê
هشت کو مثلا باندور بک بله انجا سترانك إفادة إيش وخمين جواكي إفادة بك حتى كورة حسكرن وجاي خو بقرن بتنجم هنرمند حاجي جارك دن هونجي بخير هاتن برنامج يومه بله وكي هركس تناستك خودي سترانا شروانو اف سترانا كل الدنيا يدنك فدا هناك يجتمع شواني مرة بحثا سترانا شروانو بكن وقت زاني اوجي برهمكي هنرقها ولاته راستا شوية أسترانا شروانو قبات شي بيجي تديد روشة كي شردة شي بي أم بجن جريس بي وسري كاني حتى وري عندي وري سري حديد الشر اللي هبي وطيبتي وك مثلا كوم أملف أكيب أم جهان هبدو وأف برهم تشكر روشة كي ولا هستيار ده وشردة هناكي زحمتيج هبين يعني أو فكرة تدين ما أنا أم تنسر سكن هناك تدي وك جروب وأكيب أم بجن جهة كي مثلا هفالنا نفيساوي أواي قدني تشيت كرن وجهة كي آوازاوي وأرديا ستراناوي دهات تانين قدني وي آوازي وي أنا بين السنة بشتغل بيجن قوات تقين شيد بي أو شيد بي مثلا أبر هم تشا شيد بي قالك أشخارا قوت بلكي چند روزا داد شيد بي أو خواه أمجن 4-5 ساعة دهاتي تشي كرن قوتني وي نويسا وي براين فقه وشيرو هندي وآوازا وي ولحني تشتي محمود برازية ودنگ يمنه روشكي شربي ام فيجن الفيالي ما تقين شد بي الفيالي تقين شد بي قوا تقين شد بي ماجي هز دقر وجبوسترانا شربونا خرطر دي مرة هتكان جبوسترانا في فيجن بله يعني وأوقع صفاش لبانية هر كسي يجي حسكرية يعني تشجد هي فيستراني جستراني ذهبوا حتاكو بدستور خوصا برا دلي هر كسي ده نه قوا فيجن وقتي مو كومك بي اكيد بي مثلا مولا بدو كوم بي قوا رحي هوالتي جموها بي ورحي هنال جموها بي الجمهور تشتكي باش مو بافريني وتشيبكي يما جي فيران جام ميوزيكي هفد بن ازم وخالده وشيرو هندي ونيزيكي مثلا هنرجها شيء ولا راح كي هوالتي كي خرطنا بدا هي قوا برهمك تشدكن وكو نيرينا هفد سطينن او دكن سر قوتنا سر اوازا يعني النت بيجي شخص تشدك بيجي قبل افسترام تشكرو او نزل قوام او كوم وهنرجهم جن هبدو ام نيرين هبدو دستين سر باسترانا او ام دهن برهمكي سر كفتي درباز جبوت شك بيجن ملك هرمك هاولش برتش قلت راسته شو جبوكو برهم سر كفتي يعني دستبكي مجار پر مهمه يعني مجار مروف سر نقاش بكي سر برهمي او بكي مروف او مجار زنگين به ام بیشن کسین وسترانه و برهمه چه دیکیشی هر یک نرینه خواه لورده نقاش بکی ام بیشن نه یک نرین به يعني ام السر قلتنا كي مثلا بلقوا ساعتها كي نقاش بكر مثلا هفالك في قلتنا وصا دنرخيني هفالك وصا باش دبينه يعني اگر دملي مجاري ده زنگين به دملي نرينا ده زنگين به و ام بیشن سترونجی دمی گریدای چاندا رسم به اوجی پر مهمه یعنی ملی وجده گریدای چاندامه رسم به دملی موسیقی ده موسیقی دمی گوتنی و رسم به موسیقی هل بد بگوتن آرده خوشته يعني افتشتنها نيك جداد سترا افتشتنها گریدای هست جواکی گریدای راستیا شورش را مبه جخوا مگو اگر برهمک خوش وصلمون بداوا کردن اف برهم به مال جواکی دم پیش او برهم ایدی ایتاب پاریزه دم اف نرین حمید هندره و برهم ده هبه هم بیشن راستیا جواکی هم بیشن ملی وجد هم بیشن ملی موزیک ده هم بیشن مجار اف همو دم ملی خالستران زنگی به استران به مل کیفی گلی و استران رسن ده که ایدی استران تد پاریزه جهانی ده اف پر مهمه يعني مخصص تمام بكم بالسر مورن جم هنرمند دليل وكي ريفيبريا هنرجها ولات يعني دمكي كرد فيست ترانزيت 3 مليون وكنيف يعني كسيله تماشاكر دورد جرينجيا رولا هنرجها ولات لسر بلافكرن تماركرنا سترانا شيرفانو وقالك ستران دينجي ها هنرجها ولات هل بت كذا قالك انسان هاي يعني سيدة خازن بس باي بيجن
هنرگاه حوالات 2014 هاتی آبا کردن کدا گلک انسان های دیدن نه عمل ور کار دکن اما برای ماشی گلک انسان به کار کردیه البته کدا کنه گشتیه و اصله کدا وان همی کسی کو کار کردن از برای گلک کسی نخواد نوبا بیشم اسلام مش همیار هنه یعنی دست همیار خوش من یعنی کار باش کردن لی اصل کنه ام کار ام نه خواستن هنرگاه حوالات دا گاوا کی بابن یعنی پروژه مال سر های یعنی مثلا هنرگاه حوالات وقت استودیو کی کار کرد استودیو کی کوسترانا چه دیگه امنها خواستن کی جوه دا ودا گاوا کی بابن تیستا استرانا لی ام خواستن کی فرابه بر فرابه یعنی مثلا چی ما پروژه ما دا سه خط کار هنه خط تایبتی بشه زارو کوه بله برنامه مایکو بری داوی کو داری آره ایده کو دکتی حتی چوی کو بالا بود برنامه زارو کوه او یعنی بشه زارو کو موضوع جو مرسل سکنه تایبتی کار برنامه زارو کار موجود به و خط کما یدی کومن ماین تفچان هنرمندین مای تفچانده یعنی برنامه وان و استران وانو ام ایوان موجود به او جا کو خط کی کاره خطا کردن هنرمند مای کبناره یعنی ابدان بجیر مای کبن اكو با بعد بله صناعت لای بله هلبت او قبا يكيبو بشتي وجي قبا تيجي انا اوجي فرهاد حسن اري ام سر كار دكن اوجي وكو خطا كما ما قرتيها داست وام سر كار دكن يعني اوجي وكو دي استراني ما برهم ينرجع ولد اوجي خطا كبر هردم دم يستران در كبر وقع عدلا يستران كبر نورا وصل بين نجان كرن ورن قلتن خطا كدي هنرجع ولد بخواهن در کارات که اوجی خطا که بخواه کارات که یعنی چه مثلا هنرجع ولد مثلا هلبست نفسینا اندام هن هلبست نفسینا اندام مستوی هن مثلا موزیک چه دکن اکو تومار دکن فقط بر همه کو ام چه دکن مثلا ام هنرمند دست نشان نکن بر همه کو ما چه کرد اول هماج بود کجا هنرمند ماده به مثلا استران لیلای مثلا ماده مثلا سوال عایشه هنرمند عایشه گفتی قال کی خوش گفتی قال کی خوش خواندی یعنی اون هنرمندی هل بجیر اری عمل بجیر بر همه هنرگاه ولاد ام چه دکن لی ام هنرمند هل بجیرن مثلا وبر همه دیگر رنگی چه بون یعنی گاوا کی پیروز براس اری یا سوال ما حسن سيدار تمام كتاني شلون فلكلوريك مثلا كتاني اوجي مثلا حوالا شلون هلبا كابناره يعني فلكلوريه هنرجع هالبجار فقط ما هنر مثلا قولي دنج كي عجب يعني مره فرقنا يعني مثلا فرقين ناخذنا درا كسي وحتى به هنر عندما تفشون دي بنجي ونا عندما تفشون دي بنجي ما قبوله يعني بقول حمي هنرمند منا کی خوش بیشه یعنی گوری دنگی که به ام گازی دکنی جرا تو رو دکن جرا تو مار دکن یا جرا کلیچ دکن البته نه راش که تنگ دام جیان دکن یعنی عالیه امکان دام راشی امکان مگال کی تنگ بود هم عالیه تکنیکی دو تنگ بود هم عالیه جی دار گله کی تنگ بود یعنی ها ام خواستن یعنی د پروژه ما دا ام خواستن و پروژه د عالیه تکنیکی دو جی فرا بکن نه ما گو باید که مثلا دو دیه پشتی نرگاه ما قامشلو نه من دام قامشلو مالدیری که دست میکردی دیری که نه دسته وان دبر همانه اوجی کار دکن به هندر نکردنه این هند کار دانه و بر همین یعنی پروژه ما پشتیوه یعنی هر وقت باید بریارا کنفرانس ما تفچانده یعنی هم بچن علی حسن که علی رقا علی طبقه علی کوبانیه علی حتی شهبا حتی حلبه یعنی اف شوازه کو ام پیکارت کلمت یعنی شرط و مرج ما کار همه یعنی ولی ام شواز کار کردنه یعنی مثلا هنکی دیشی من تایبت گرتی دست مثلا نوکندی کار مای دیه مثلا چا مثلا ام مثلا مستمعن الجمع مثلا مستمع محمود رازی هست یعنی راستی هنرمند که و ترکی بواتیه بدل کار دکه سلام مجبور مستمع راستیجی اوج بوی کل برا مثلا گه دو کار بکه یه دو خوش شاگرد شکر راستی شاگرد ما قناع یا کم سه کسمون یک جمع مفتاد جمعرد بود مفتاد کاوا هست مفتاد سرخابون هست نه اصلی کی باش برین او نه کار یعنی مثلا اسم مفتاد محمود کار استران نکرد مفتاد محمود کاری کار موزیک فیلم هست
شو أنا هنالبرك دوی وارد شو أنا هنالبرك پرورده مش دوار موزیک ده پرورده اره دوره موزیک دوره استودیو پرونده دا اونها ایدی شاگرد کنها دوره دیدن اونها کار دکن و شاگرد ما کو استک برینه وانیش خاره حالی کی شاگرد دانیه شرط منه يعني كنا كن ام قبولنا كن يعني جويكو تم جيلكو پرورده به هذا يعني وان نبندكو ام جي جدا داكنجي يب وان شاگرد وادي كرن چما جويكو تربيه همي يكبا پرورده همي يكبا بكار مثلا بهبره مثلا يعني بعاني كواليتي كار بكن كواليتي مش بلند كار بكن نه نظم مثلا تشتي كواليتي و نظم با ام گرک قبول نکنه کار برند بکرن نه کار شوراشی هل با رنگ ام کارا بکن وقت موجود دوان سه چهار خطی که ام کار دکن دا احتمال جوان کار هندک جوان کارا بگیش استی که ام کار ارکسترایی بکن ارکسترا دا يعني شو ما بقول لك کار ما يجي مش آمده کاری مثلا کار ارکسترایی هنه يعني هنرجعها ولا يبقى استی که کودی امیدی کار ارکسترایی بکن يعني اما هل بد بقولت النار وصل يعني بحساني نار يعني كادي دخوازه كار دخوازه خوابستاندن دخوازه نه دبیاد ما هند گوب آویتنه لهینجی ام دناب کار دانه بردوامه يعني بله بهیویا سرکشتنیش با خبات امنها سترانه کی گهدار بکن ها تماشاوانی مدویجن او قصد خمن سترانه کی جد خازن و چش با ما آماده کردی تماشاوانی مدویجن خودی اجدام في تماشای برنامه که دیدم قال لك باخفن الرجل امتن يعني شو ادري داخفن بله كان سترانه کی جوان يا مان تركو باج بزانم سورا مدم يم قادر مم شاه شرم بريندار كرما گرانه كوير باطن حاكم رانه کجره گره بوزم دولا سورا ما هلما پتازی لانم فلاکتم یمانم شاپازا پیمه تو دهلا سرکان یمزل مالا تبکم تو جهو قیران یمان فلاکتم یمانم بله دست خواهش دنگل دنیا و بله هنرمند جمرد اموارن جمعم ام بیجن اگر شورش تنه بایا قالوا يبقى ستراني خوش وهنرمند بكاري بوقع خلق كار ستراني خوش بافرينا از بو برسوا برسا بدم از لي بگم بس خواز ما تشتكي بو وكبل خاصر مثلا شربان واش بيج كرم تديد ام الاستوديو بون شويه يعني ام كار استوديو ام ليد نرنز هو الدليل ما مستق مش هي لنر عليه هنري تشتي خواز ifade بكم يعني ملتش بزانم استما شربان وراست چند ساعات شو بله تشتي خوازم جو تماشاوان جي زانبن وام بخوش زانبن انه ارديا في مساله بينغها في مساله هاتي داني يعني راست هاتن دبي ما مست محمود وما مست شيروج جيكي دند هاتن بكي علي باشورت هاتن دبريده دبيجنا متشتكي شك ارديا ويش شو راستيجي اجبو هنرجه بر دسبيكي حياه جيكي غلط يقول يعني 10014 حياه جيكي هات ايدي جيا انا قال استراني شوري شيكر انت تقول خوش يعني حياه جيكي خوش بو تمام بو جيا مرحله كايدي هنيكي راستي بو ام بيج نبيج بو هنيكي تكرار هنيكي شبيان هاف
ما خواست امنه کی فراتر بکن بهاتنا هنک ما محمود برازیش بوینا اسلاف هنه بهاتنا بینا ما خواست هنک رنگ کی اکادمی ام هندره هنرگه دست پی بکن يعني 8 ماه حيا نه مهاجي دي پرورده هداين پرورده نتاني انه والله اذا جمار بعد من مسار برنامج لوجيك بشغله واستران تشيكا دناب و پروردات تكنيكي ده روجي بساعات نقاش يدبون ام جبو استران چي بكن تايبس استران شورشگري ام چي بكن ام گره گهرتنه كي چيكن گره ام هنكي ام حتى گوه گو يعني گوه دروان عودي سر ام هنكي بگهرن جبر ايدي ما گو تكرار چيبو از تشتي خوازم بيجم انه دور ده بركد هداين ارضيا في استرانا شربان وفلاكتم وعدلاي ارضيا بها تشكرن هدي اندامي خو حاضر كرن قارب نجبو وكاري وانا حاليا دركتن جير حاضر بن راست 4 ساعات 5 ساعات استرانا شربان وخلصمو اما ارضيا بينا بر تعب بر هاد ديتين اول دليل جانا جيش بوما دغوتش يعني دغوت انا متعلمين حمدشتي دندر استوديو ده پرورده هداين هنا كي علي خوني يعني وايك اكاديميك نيزي يعني وك علي هنري ده اشخو مستوى محمود تقصير نكريه ويعني تشتاق دركتي خويايه كداويه اما علي خوني ريخستن بونا بيكاري علي خوني بيجن فكري بيكاري ده وجا بيكاري ده راسي اول دليجي بمره وستيا ادي حياه جايه في مرحله السرمه ادي افسراني بودركتن نه به حسانیه مولو درکت ام بیجن کدا ارضیا گو بری جرات بو چیکرن ام تشتگو اسخازم بیجم تندري هنرجها شهيد ولاد تشتكي اسخازم قال رحي اكيد بكم يعني هنرجها شهيد ولاد الثاني ان والله فلانكس كسترونك تشيكريه يا سركاري كسكينيه او قاس نجحي او قاس دركتي تشتكي له جمع حيان هاجي تشينوي ام ايدي يعني قام بحاول يجنما تشد بجبر رنجكي ام بيجن كومينال يعني اكيد هاتي رونشتاندن يعني انا بين نسرنا شربانو ام مش هبخ ام يعني ام بقطعين اگر حر هولك جندري هنرجه راج تشتي قوي داني استرنا مين يعني بهستي او اري بهستي او حمو انسا الهنرجه جكاردكن دناب ده ما مستشير هندي وابراهيم فقاي نازي ب هلبس تواره اما دندري هنرجه ده حمه هستي خو خصني خاصن يعني لمس فكري واتي دبه لمسا واش تذهبه حيا افكار دركت هات حسكرنا بيجي يعني ما مستقوت ابو مثلا مخاطبه رح يجيبها كيكر دوين مرحله حساس جبر شربو اما بو سبه دركت او شيء او هبو اما نجاح وينا ارضياوي هبو متخصص وينا ويجم جبو يعني تاغوت مثلا سترانا شورشي ايدي بهات افراندن شورشتنا اما بفي افاده كرنا جو حاليا انا هي وانا ما قلت تديت هنر بتريخ مخاطبه راح انسان مخاطبتك يعني جانا جي امسترانا جهدار دكن تبيجي او افسرنا تشخيص خوشه تنزان خوش تديها راح يت مخاطبتك از بيجم هاجر جو شورش شينا بايا او راح ما مخاطبه نكر بايا وقت جهدار بانكيز بيجم يعني نخبات كاري شاندو هنر ويرحي ما مخاطبه نكر واز وين خوش بو في مرحله هاني دي يعني برج بري خوش ترشيبو بر تشتاتن بيش بر هنر دركت بيش بر تشتي قلت هندري انسان ذهبوا بشارتي بو درفت جير بابو ايدي درخه وراسي بر هات نحسكرنجي يعني او هنر دركتي بله سپاس هنرمند دلیل ام هنکی بگشتی چند هنر لروجاوای کردستان به تایبت سترانا کردی یا شورشگری چقیست کاری و شورش روجاوای کردستان به جهان بده بهستن و شورش براستی و بیجه البته وقتی موجود کدا هر کسی هاید عالی استران شورش دا جافکانی و شورش بخواه یعنی مثلا یعنی شورش نبخواه استران شورشگری تنم یعنی اگر استران شورشگری های اسمال بو شورش های استران شورشگری های اول وسره اول راسته یعنی لی هنرمندن يعني وكو مباحث كرد جواك وما بس هنر قلت على قدار دبا تبدي آلية استرانه دا يعني مثلا هر كس استرانه شورشه كارا بيجا هرمهم مثلا بنرينا من ام نوت تملت جدانه ملت تملت واك ما ناكليه يعني تشورش الدنيا ملت واك ما استران بيج ما بو يعني يما دايك استران بيج دايك لسر جنازه زاروکی خواه شهید استرانه دمیشه
یعنی استرانه که کت نکاجی را وصفای بده چه دیکی بکی نک وصفای بده یعنی زنگ مثلا ام بحث استران شروانو که نه شروانو وقت همی استرانه خب ماجرا سیمفونیا چه نگیری ما اواکی ارکسترا نگوتیه یعنی پر ساده ایجی یعنی چما یعنی شروانو وقت سواره حس کردن یعنی رینا من مثلا کسی که سیدا سر کار کردن به باندور کم مثلا اول جباشور داد مثلا اول محمود و اول شیرو جباشور داد ایواتن في الدارين لبر شر دست بكلي او لباشورن چمال باشورن عاجزن يعني عاجزن چمال باشورن چما شر رجع هذا ام چما چنا باشور جوي عاجزن جوي يعني بكلا كده خوازن بيام رجع ابا ایواتن شر دست بكلي بوين راح افتران چيبو بوا تينا كو بين رجع ابا شر دست بكلي ام لباشور قويت ايه جرحك جلكي بلند لما كوستران بالرح چيبو خطابي رحتك اشخاص نرينا ما هذا يعني نا قلت لنا ويش قال لك ستروني دي بس بلنتره نا موسيقى ويش قال لك ستروني ما دي بلنتره نا ليه راح بلنده جبرك بالراحه تشكرن وتقدر كذا ايش وتقدر يعني مثلا كفر مثلا اول بلكي بحث نكرن يعني دام كل باشوراتنا بالشاب حتى صبير البلد ستروني دبينا يعني البرد شكرنا ستروني خاو نكرنا حاضر تياويت كره خلنا كنا حتى جيك ازواج واقع بالك كان جي بيجن اول خالد خوا بيوتي خضريش كريه اول حجي اواز يود بيجا بيرا دار نكره تكرار تحبي والله ما ست ابوك جماعه يعني ولا دي يعني ولا خلاص زايد ما جبوكو بيجي تبي هم موجود هم شو دي خالد عاده كده بيجي هم الراس تبي يعني يعني استرانا كو بس بير راح يتشي بوا اي بك هذا الرحضه ليه بقشتي اجر ام بعصو هنا المنطقه فكر كي موهي هنا كيمويت شيء مثلا يعني بقاسي كو ملاتي ما هنرمنده بقاسي كو كذا ملاتي ما اولي هنر ده هيا بقاسي كو زارو كي ملاتي ما هنرمندن ليه ام ده اولي زانستيا هنر ده ام كيم دخلت اولي ما يمكن اگر هنرگاه ولات گاوك اوبتيه یک شيء نقطه اب يعني اولي اكاديميك بونه يعني هل اساس راحه فقط بفير رحيرا جرك علم پیش بکرد علم پیش نکرد خود تکرار دکه تکرار بونه یعنی تشتی کن نه لی خود تکرار بکی آلی وی اکادمی بونه یعنی نه نرگاه ولات ما هنی کی افگا قابل رخنه ما سعید الماجی ولی کسی هنرمندی اکو کاری هنری دکن مجول بونه ببرین مجول بونه با آوای اکادمی هنری را یه بیل کو ام دنگ ما هر دنیای چه مثلا دنگ ما زده ناچ دنیای یک عملیاتی که بندستن یاد دیه ملت دنیا مناس ناکه دنیا کو مناس دکجی مجمع ناس ناکه ما دولت ترک ناس دکه ما دولت عراق ناس دکه ما دولت سوریه ناس دکه ما دولت ایران ناس دکه وانجی تجارا روش که باش بحث ما نکردن تم به خرابی و به نزدانی و به پاشکتی بحث ما کردن اجبر به انسان به مرا گرم نینن شو رشا روز آبا تاكوشين الهمبري داعشة وهناكي ام بالدنيا وكو ام دنيا ام جمان ناس كرن نصر زمان تكاسي ام جمان ناس كرن جبر بيجي هنرا ماجي اي باندورو با يعني هنرا ماجي ايدي اي بكو دي هر اصل نونا توي مثلا استران شروانو غافا قوي يعني دي مثلا كسن هنرمندين جهان جي سر زمان خا ايدي استران شروانو بود وكا تشاوبيلا نه افغان لی چه خاطره بگی؟ اما لسر به چقدر کار بکن؟ اما بگیم اما موضوع جمال گفت بس عجب حتی نه بشربانو گفت و گاوا کتابت نه این اب یعنی اب بنیرینا من دست بیکا کاری میه اب دست بیکا کاره اما لسر به پیشکتنا چیکن و اما لسر بهجی با آقای اکادمیک هیچی بشغلن بکو امر حی خوش بیر بکن بله بله گلک سپاس هواری مج بو سترانا شروان و وقتی جی گوت گلک صاب رنگین جدا گوتنه دوسیاک درباری ناد آماده کنه ام به هفره لی تماشا بکن دیسا وگرن صحبت خواب دومین بله تماشا وان هیجا ما گوت هواری مج دوسیاک درباری سترانا شروان و گو گلک کس رنگین جدا دبیجن ام به هفره لی تماشا بکن دیسا وگرن گل میوان خواه یادای که به قربانو اون نهیدی طولانه یه دست خونه میشانو شرم
بله تماشاوان هجا شخوش ویدو سیاجی تخوی اگرن چقاس سترانا شروان و هاتی حس کرن گله که سانجی برنگی خواه گوتیه ام سپاس کن حوالی مف دستی آماده کرنه بله هنرمند حاجی ام دیسا وگرن جمعه ما گوت هر کسی مرق کرد که سترانا شروان گوتیه وی برنامه هنه کی بحثا خواه جوانار بکه تکنگی بدست به کارو خبات هنری کریه برهمه تا جبلی شروان و چهنه استفلی کاری هنری بیمه چون ما ضغط آوابی بیرنگی بی دما شورش دست بکر 2013 حتی 2014 من آفبره ده استفلی کماجودی بیمه و تدین نف حواله ده راستیجی رحکی حوالتی گواس هاتم کومه مدید و استرانا فلکلورجی مش خب باش گهدار کبی و ودر کیجی ما چند برهم ودر که ما نف کومه چیکرنه و حتی وره برهم شروان جی از گل کی کیف خوش نف حواله خود راستیجی حواله ما گوا اجدر و مثلا بج کومه اختصاص بری ورم کومه رحكي جدا جماعة هذه مثلا تنا خابين قبضاتهم كوميجي من حوالي خدورة خديتين مثلا حوالي كيماي مش مرات جو فيرانجيت باش بيجي باشتره هنگی است که خوش بیم حتی از گام مثلا استران شروانوجی برهم کی خوش بیم مدا یعنی و استران شروانوجی از بیم قوات شکرن نه مثلا کسات حاجره وقت هنرگه مثلا بین دنگ مناسب کیه وی دنگ پالکه بلکه دنگ دیتره هوا افستایل نگوتوا بلکه حاجی نگوتوا يعني جبوا بي اتكلم تبل بينا مش كاميرا وهنر حتى في استفسارنا تشك كبير يعني كرم لو بنا من ويديا او هبل حاجي راس بري سترون دوت دغوتن بس دو دم شورش دست بکرد 2011 ناف هیزن لشکری د جهاد گرد اندام یه پگی بو سنور دکار دکر ماشي ورديت ما هبره سترونگ بود جارك و دنگی ویژی خوش بود و ادیما او دعوتی کومک کرد ما ریوبری وی بدم دلیلی گویی بی ما ویرج نقاش کرد مگم دخوازه فوال تبلی چند هنره بود تبلی کوم موجودی بود سری اساسی اوج قبول کرد و تبلی بود ابجی هب افشک مهم بود جبر کسی هنرمند کاری به شورشگره یعنی حوال بری در باسی کوم موجودی بود بچی ویدم میجی کاری شورشگردید کرد لشکر بود و ارکی خوی راضي او راح يرو باندورا خلصر ستران برهمي يجي دكه بلي ام ديسا ستران كي بهدار بكن فتشمر اماده كريا ام ستران كي يقولوا هنا شيء اسمه ميوزك Dere
دست خوش ولی هنرمند خالد امورن جمعه امورن سر برخدان آرومتی دورد رولا هنر و هنرمندان چقدر کاری بون برخدان آرومتی و بیشن بدنیای بدن ناسین جخوا ما دست بکی داشتی گود هنرمند جی وقت شورجی یکی چوا ام بجین لقاد عسکری شهروان شهر خودی که چوا قاد سیاسی جی یعنی سیاست مدار سیاست خودی که هنرمند جی ام بجین پیشنگ جواکی نه ام بجین عینگا جواکیه ام بجین هنرمند رولا هری گرینگ رولا هری مازن لسر ملی هنرمنده ام بجین هنرمند کاره دبر همه کی خدا بالا جهانه و بالا جواکی و بالا شهروانه دکاره ام کارم بشن وسا شوارا شورش کی ریب د پیشیوا یعنی وی ملی ده هنرمند رولا گرینگ اوه هنرمند بکار با نزی هستن جواکی به هنرمند بکار با نزی هستن شروانا به هنرمند بکار با راستی خوش دیروک خو بگیره ام بشن جواکا ما کرد ام بشن لسر بنگه کی آوا بویا زنگینه به چند بخوا ام بجن چیروگی خوا ام بجن دنگ بیجی خوا ام بجن ادبیات خوا پر زنگینه بلکه دشمنان ام شوا گرنه 4 پارچه هر پارچه کی دمل خود خواستن ما تنابکی ام بجن دمل هری ام بکار یعنی ملت ما تنابکی دمل چاندی ده قرکرنا چاندی لسر مدام شاندن خواستن ما تنابکی دمل چانده جبر دم چاندا مروف قرب به دم چاندا مروف ور آسیم لکرن و دم امی نکاری بخوا بده افاده کرن امی نکاری ببین برسه و شورشی جی یعنی جبر کو چاندا ما پر زنگینه پر ایریشین داگرکاری سر ما هاتن کرن اما دیسا جی مکاری خواه سر لنگی خواه بگیره بسیار به چاندا خواه زنگین هم بیشتر دنگ بیجی خواه بچیروگی خواه یعنی حوال دایی بحثی کرد هن اکسترانی 7 ساعتی هنه اف 2 ساعتی هنه اف استرا اف هف چیروگی هن اف راستیه اف دیروکه دم هنرمند بنگهی گیوی دوی ملی ده هب دوی ملی ده هنه کی خواه تیر کرده به چاندا خواه دیروکه خواه و بکاره روزا ایرو جبو شورشی گاوم باش باشه دم تو دیروکا خواب بزانی و شورش خارجی جیان بکی تی بکاری گاوم باش باشه تی بکاری بی برسه تی بکاری رولا خا د شورش ده بیگ بینی ايش خو ام بیزن ام حموجي شورش جیان دیکن يعني تدبيجي في بواجه داويه ده هنرمند اتكاري بون ويرحي بدنياي بدن ناسين ويرحي برخدانا كل فرتيكرن راسته ام هموجی دناف شورش دنه چی کسی خباتکار به چی کسی شروان به چی کسی سیاستمدار به چی کسی هنرمند و شورش جیان دیگه و شورش باندور ده اف شورش رو به همو بشی خواه جواکت ناف ده جی خواه گرتیه باندور خواه لهنرمند شکر هنرمند جی کاری بود بر همه کی لایق و شورشی کاری بود جبو برسف جبو و دمه کاری بود سر اصلا کردستانی درباسی اصلا جهانی بیکه من مینا کیش خواهد گفتم چی اب بر همین هنرگاه ولاد تایا وکره یعنی اب همو باندور خواهش و شورشی و زنگین بونا و شورشی بله دست خواهش هنرمند جمرد نها مبحث اقول لك بر همین هنرگاه هیجی کرن براستی بر همین بنر خاطن درخستن د پیواژه دما پیش ده هون چه ده فکرن یعنی و حاضرتیا بر همین نو کرن پلان و پروژه و دواری هنری ده به چه رنگینه شو بردوامه تدید مگود دسپیکش مگود تانی هنرگاه شهید ولات بر هم چه کرن شو بر هم ماده خستن و ام بردوامن شو پلان سازی همه والله یقول لسر سه خطاطی میشاندن او خطی میشی گرک بردوام بن
تایبەت کاری زارۆکە یعنی کاری زارۆکات بکەم دەست زاروکا يعني هناك كاري زاروكا هجرز بحث بك ما هناك رخنا بك ماما بجمع كاري زاروكا شو كاري كحري نازك حري حساس حري جو دبي شورش هذا جي جرك او زاروك بخوجي هناك كاري خو ببينه هناك وك هنرمند زاروك او جي في شورش افاده بك بزمان زاروك او جي جرك هبه بتري خو ده هنرجع شهد ولا دم خواست از پروردا ما مستر محمود ببینیم گس کار زاروکا کار زاروکا ما دست بکر ما ایدی چند سران چکر نه یک جوانش خبو ما کلیپ آوی چکر آره ما او کلیپ آوی چکر خوازن ایدی او خطاجی بردوام ببه و خیال منه شو از بیجم يعني ایدی جبو زاروکا نتنی ام جبو انا کلیپ و سران چکر جبو زاروکا ام خوازن دالیه ملچ هنده ده دالیه هنره ده جبو انا تمی مدگوتم دوها گرگ از نبرم ان شاء الله مپیک بین ام سازی که تنش بو زاروکا بکن جبو به عمری خور مزن ببن به زاروکتیا خور مزن ببن تربیه و ساغلم بیداین دالیه چاندی دالیه هنری ده و ایدی دو ده ام کارم برهم وانا استودیو که الحال خود تمیم حنک ذکرم دگم استودیو که بو زاروکا چیکر من سر دیوار بنویسین زیدی 13 14 سالی برادر واس نبه کار زاروکا یعنی ایدی کار زاروکا جی بردوام ام تخوازن انا ام اکی خود چیکن ام ایدی لکیل خو انسان بعلمین انت تولد یگود گرک ام انسان یگو پرورده دیده به گرک اوش کیل خو یکی بعلمین او یک جیکی بعلمینه ما خواست زاروک الحال خو اون حال ما جهدار کنجی تکارن يعني ورن او بکن تبلی يعني پرورده ببینن او ایدی کریدای پرورده نه لکیلک می یکی گو حج کار زاروکا بکه او جی بعلم ایدی سرانه برهم زاروکا چکم کاربن اکی به خو چکن بو سرانه ام کارم جبوا زاروک استران چکن کلیپ چکن بوی رنگی اما زاروک دکارن نابند مد همجی پرورده زاروک هرن يعني دکارن هرن وینا ببین امج برهمی وا چکن امج بو حاضر يعني جبوا بردوامیا کاری هنرگاه شهید ولات راستی شخوا ما دست بکری و امی بردوام بن والگور انا اول دلیل گفت پروژه ما پرمزنه پروژه ما نتنی سرسران که بسران سرسران سگنا پروژه ما وقت هنرگاه شهید ولات گوهرتنا قالك ام بيجن هنرك شاش كتي جوهي جهدار فانا ام تخازن اوجي شرك راستي انا شركي دكن يعني اجبر دمي قلت تخاز تشتكي باش درد خير تشتكي رسنت الدبيش قالك انتقادات وقالك رخنا وقالك انسان قلت خاص كار خراب كن يجي كتب تخاز اجبر شي بو خوا بحمين يعني اما بوينا شر دكن يعني نتهني انه ام هنرجع شي دولت ام حرسي قسمي خبري بن اما الكيلك ويجي ام دخازن قال لك تشتن الشاش هنن ام وسر الراس بكن دملي موسيقى رسن هلبستا رسن كور شعب كان ياخذ غير انسان هنرمند كاربه استناد سر شبك حياه كاربه هنري بك حياه كاربه حقي جهداروان ناخذ تشتكي شاش نديده ام ايدي دخازن جوينار ببن ميناك ام پیش لگور امکانیات خوش خود بیجم ام پیش همو هنرمند و همو جهانی بکن انه ام کار حیا بده که بکن منجی مر علی کار بن ایدی ام بردوام بکن هنرگاه شید ولد بردوامه ان شاء الله ما تشتكي باش بکن بله به یاسر کفنش خباتار بله وقت فرمات برنامه درزید دیسا داناسینا پرتوکی هي ام بهفر تماشا بکن دیسا وگر بله تماشا وان هجا ام بهفر داناسینا پرتوکی تماشا بکن دیسا وگرن صحبت اخوا بدومینن جبو ژاپۆنان رێزمانە کوردی نویسکار و کاس جۆلکا وەشانخانەیە نوبهار پرتوکە پێشیە رێزمانە کوردی یا bi ژاپۆنی ji nexweşxaneya nûbihar derket pirtûk ji 225 rûpelan pêk tê li gel mijarên rêzman behsa ferhengê jî têkirin mamosteyê zimanê kurdî li zanîngeha lêkolînên biyanî ya Tokyayê ve Kas Colka diyar kir ku di pirtûkê de ji mijarên asta destpêkê û ya navîn bi giştî 20 ders û mijaran cih digire pirtûk ji du beşên sereke pêk tê di beşa yekê de behsa rêzmana kurdî dike û di beşa duyemîn de jî ferhenga kurdî japonî heye ku zêdeyî 2000 peyv tê de cih digire hûn dikarin pirtûka ji bo Japonan rêzmana kurdî ji weşanxaneya nûbihar peyda bikin.
بله تماشاوان هجا ما بهفره لداناسینا پرتوک تماشا کرن ها دیسان وگرن جم میوانین خواه. بله هنرمندین مین هجا ام سترانه کی دن جوا گهدار بکن. بله زندی و سا تماشاوان ما. شهروانو کسی آدای که قربانو تو نهلی طولامه به دست خون مشانو شهروانو 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 شهلنگو از گوریده شهروانو شهلنگو از گوریته دل که یاری باراته تفگل سر ملانو شهروانو 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 کرکتینا برخانو لولی بده سنگانو لزو بس که حیرانو شهروانو 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 کرکتینا برخانو لولی بده سنگانو لزو بس که حیرانو شهروانو 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 يا دوستي بالظانو كسك سور العزمانو يانشك عدش من مانو شهروانو 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 يا دوستي بالظانو كسك سور العزمانو يانشك عدش من مانو شهروانو 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 بله دنگل دنیبه دستی وساقبه بله حوالی ما گوتون هنرگه وکی برهمه کینو آماده کریه هین جینه هاتی وشاندن و یکم جار لسر اکران سترک تیوی ور وشاندن هنکی بریاکم پیشان بدن هنکی بحثایی برهمه بکن وک برهمه کیا هنرگه ولات برهمه شهید شرکوه لازم بري بعثة برهمة بكن أول جمعة بعثة كاري زاروكا كده. بله. دا كاري زاروكا دا وسط بيرانينا كأول خاش درباز بحث كمال بيجن مزاروكا. بله. يعني ناف كار دا چه درد كلام مثلا. لما كشتران خلاص كربون تومار كربون يو كريبه بكشينه. بله. جا لدبستانا كيبو مجگو أجي بتشم كابلا ببينم كاتش دكان چناكن كاريوان چواد ماشى. از چون بدی دنیا بیدنگه يعني فاساس جرك استراني بيجنو جرك دنگي استراني هبه وقرب ولا قاو زاروكا جلك زاروكا يونينو و اشي بدي دنيا بيدنگه چاي مگو چبيه بو خدي زاروكا كو استراني دبيجه تجري هاي تما غيدي يعني مرزوري رازي كه يعني غيد عندنا كما غيد دغري هسه وصل ترى اخوان او جرك استراني بيجي جرك كليبه يعني ده حتى رازي كرن خاف يعني سالي خاص ترانك شو أرزقك ما ذكرن كل تران بيجا يعني لا جبوي استرانا برا ما تويه كفار بكابا وشانه
برهما شهید شیرکوه شهید شیرکو اول کی ما خلقی حسکه برای کومه کار کردیم هنرمنده یعنی اینها کار اسایش دکر یعنی خبات اسایش دکر لو داره یعنی طبیعی اول کن ناس دکن هنه بتن اول شیرکو های دنگی خوش استران دیویجا یعنی برای امی ناس دکن ام خواهد جل استران گل شکن ویجی خواستیه یعنی گویی اره از قبل دکم استران چه ببر جامعی وقت نرگاه حوالات مگازی کردی ما پیرانی خواست کرد ما استران بیگدار کرد استران راستی گله هم استران خوشه هم جی گله کی خوش دنگی پاکوجه خوش دیویجا ما پیرا یعنی لاف کرد که ام استران تومار بکن استرانوی فهمت تستك استراني ماشي کرد و اول موسیقای شغلی موسیقای استراني کار کردن موسیقای هر جمع دیگر مسلسل خوبون کار کردن کار موسیقی کردن خلاص کردن بدی مغازی کردیم ما بود برای دنگی خو داخل استراني جد دماغی میوانه ما بود من خودی از کار اسایی دکم یعنی از نخواستم لکه هنرمند کی در کارم سر تلویزیونی گوار کلیپ ببینه چه چه کنه اون زانن نه از خودم استراني بیشم وين بس كليب تشا تشا كنا وندزان يعني از وقت شخص يعني از نخواستم كنت ديمان من بكها يعني تلفزيوني بالا بقى باشتر بقى عندك بقولي تو من ده كاري ويجي ما جي وثق ما قبل كر ما الهاب كر استرانا خقود يعني خلاص كر استرانا يعني خلاص كر هفال استرانا ميكس كان خبرات جو هفال شركة شيء كتير يعني خدي استرانا يعني بقى هذا شيء دونوي يعني خبرك ولا ناخوش خبرك يعني جرام يعني بقول يعني هم خبرت كات كابنا هنرمندك ما قال كنا ناخوش جا مرابو تشك مرابو بين السروا بلاينا كوي بتبو از ناخوزم بكمل كليبه يدي مرابو مراسم جنازه‌ای محمی یک شاندن الفيديو يعني كليب قوي ما هم بمراسم يعني شربان استنوجي سر شربان استنوجي نادي شربان رومته نادي استرانه وسا تشيكي الباشا يسمون دي ماجي هم ديمان شربانه وهمجي ديمان مراسموي مرابو كليب بفي اوي تشيكلن يعني كليب وي كو ندخوت كو در كذا بزندي در كذا بشهيد وي ما يعني اوي تشيكل ما يعني ما يعني ما كليب اوي تشيكل كليب بداوي بوا يعني استران هم استران همجي كليب بداوي بوا يدي وان رجا يعني ادوار منها اگر يعني تلفزيون يعني پخش بکن يدي پاس رجا بگشتيجي او كليب برای يعني برای نشاندن برای پخش کردن بداوی بوا لكلك و برهم دي دست مدهنه يعني هم برهم زاروكا هم يعني خطا ما وقتيش بو زاروكا برهم دست مدهنه هم جي استران يفرقلوري يعني ايكو مثلا يعني دنگ بيجي او ده برنامه مدهنه اما اخفينا جي ما يعني بيجي معني قاش كيلي كاسه كوبيجا برنامه مدهنه يعني امثال شغلينا وهم جي استران ام بخواد شي دكن يعني استران مثلا ام بكون درگاه ولات كما تشي كرنا دست مدهنه هنا كما هنرمن ديار كرنا هنا كما جما ديار نكرنا هر وسا برهمكي فلكلوري كردي عربي دست ماده هم بر بدويه بروش شهر نكي هيش ما خو ام دوده گاو كشون دو بوجن ل برهمكي استان كردي وعربي يعني ده هنرمند كرد ده هنرمند عرب البته جي كردا بين جنن بين زلامن جي عربو بين جنن يعني بين زلامن استران فلكلوري ما وصلونينا برهب هو كي وصل بتبوري تشكي راسي خاص شيء بوا لا أو كليب وهم وها أما يدي وان دم هشامة أما كليب ويجي بكشين أوجي برهمكي يعني برهمك هو يعني ورق بكهبد الله ورق عجمان دنيا كاريكي وسيا بله ولی او سترانا یا شهید شیر گوت شخد کسایت آیناده سلاو الگیانی به سرساغیش همو مالبات شهید آجرت خوازن ناوی ستران شروانی بله شروان رومتی حوالی ما اگر حاضر به ام بهوره یکم جار سترانا شروان رومتی لسر اکران ستیک تیوی بهوره تماشا بکن أين يارين بقروكين أين يارين بقروكين بس ببيرنجي بماش جيلا وخردا ما تاكني هوني ورببين الدراش تماشا كان خردو كتال دشو چيال وادماش دور دواب كردستان ورزدور كجي دراش
بله تماشاوان هیجا وکی مگوت سترانا شهید شیرکو یا بناوی شروان رومتی بو که یکم جار لسر اکران سترک تیوی وکی برهمک یا هنرگاه ولات بو هات پیشاندان بله راستی دما ما ترکی مایه ام پیامین واجبو وان هنرمندین کو خوش دوزا گلی خوش دوزا برخدانا کو ایرول وی دری تیم شاندن خودور دخن پیام کی و یا داوی هب کرم بکن وكا بيان يعني هل بس جبوي دما پیش جبوي توای هنرمندا يعني اموسا هیوی دیکن يعني هنرمند ما براستيجي يعني حتى امجي دنافدا حتى جماعتي تبتي هنرمند كرد يعني دبي ام بخول دبي ام هناكي لرابردي خا يعني هنكي الخا بقرن ما تيروكا خا وندا كيري تيروكا استرانا ما وندا بيه تيروكا جيانا ما وندا بيه تيروكا ولاتي ما وندا بوا و آنجا درجه كده هنرمند کارن لبی بگرن يعني ام بکو چقاس ام بخونن ام چقاس خا راست ناس بکن ام چقاس خا يعني وكم قلت راست ناس بكن أمي والقصة بكون برهمي راستر تشيكن برهمي بهستر تشيكن برهمي هنري وبرهمي نزيكي جواكا خا نزيكي إيش وخاشي ونخاشي قال خا بكون بن أوا بكن بفي أواي يعني أواي كابن كما يعني كنت جميل على السلام فرس كريه حرتش قدرية حرتش ممنوعة حرتش تناية حرتش نائمة حرتش خلكية بفي أواي أم نكرن خو خودی در کردن نکن لشورش خو خودی در کردن نکن لکدا شروان خال کدا شهید خال نکن خودی در کردن شما جبرگو براستی اموان راست ناس ناکن جبرگو اموان راست ناس ناکن ام نکن وان جیان بکن یعنی از خورتا کی وی والاتی ما یعنی اگر از کاری هنری دکم اما لکیلا کن خورتا کی وی والاتی هم برچا به من چه خوینا خود ده عجب از چقدر کنم جیان بکم اگر تنی واقع خورتا کی اما اگر واقع هنرمنده کی چای عجب یعنی انا بس هنرمندك چقدر کار جیان بکه کش که بیوالاتی خورتا که بیوالاتی جوانیا خوا جیانا خوا ابینا خوا حسکرنا خوا هیوین خوا جیانه حمید ده عالی که دبین ها جبوالات شر لازم اگر که بچم شر بکن چه شهیدی کرده یعنی اگر هنرمند نکاره به خواشت جیان بکه دوی گمانش هنرمندیتی خواه بکه ابن یارینا منه یعنی اگر ام بکار چقدر امش به نزدیک من واقعا ابر همه سرکفتی در کردن يوم يجي أبا أم وقت هنرجعه وارثي وقت تاب شانجي وقت بقشتي هنرمندين ما يكرد أم بكار من هين بحسكرن هين بدلكي مازنتر بدلكي فرحتر أم بكار من هذا تعقيب بكن هذا الرخنة بكن وبهفر علي كاربن وبهفر بكاربن بيجن. بله أمشي دوي هذه دم راستي يدي أو دم هاتيه كو هنرمند همو ويشا قالي خوا بهر كسي بدن ناسين ببن دنگی ایش خمین گلی خو بله هنرمندین مین دنجی پیامک یاد وی دربارت هبه کرم بک یه دبینم شورشا می مازن شورشا پارتیا کارکر کردستان پک اکادمی آوا بوجی و رول کی خوی مازن ملی چانده ملی هنرمند هبو ام بیشن سال 80 ده 84 86 بدها کوم هاتنا وکره کسین اف کومش خو برهم سرکاتی بی برهم شهید بو او هنرمندن ین ودمه برولی خوی شورش رابون کوم دان آوا کرن اندام کوم دا کوم هشت لکل سر استا کردستانه و سو برهمن جبو شورش آوا کرن و دو ورج تبلی شورشی بون چون چیاده چون جبو ولات خو جان خو فدا کرن ام بیشن دوان ساله دا کوما برخدان جی هبو اواجی بلگو بدها بصدا به هزار تبلیبون بسر دنگین و برهمین و کومه تبلیبونی و چی بونه جبو چیا و جبو شورشه یعنی ام کارن کدا واش و هنرمندان و لهنگان وسا او بکن یعنی یه ما ام بکاربن روزنامه ایرو دام جب کارن لایقی و کسی هنرمند و شهید کتنه لایقی و در کردن بکنن خطا و بشوپینن بکنن ریاضه بمشن و برهمن لایق شورش ما و گلی ما و شهید ما آوا بکنن سرکت. من سپاس هنرمندین میندن گوتنه کی و یادایی هبه.
تشتكي بيجي مش بو ما قلت لي ما شيء دربست بو هنرجع شيء ولد زين نزل البكم نتنيج بو برهمن كردي يعني هنرمندن عرب هنرمندن خريستيان دكارن بين جمع دري مجوار فكري جبو حمو هنرمند تشتكي بيجي مزخوازم حمو هنرمند چوا دردك هذا تنبور خود دوزان دكه الرحي خو بشورش ير دوزان بك ودرجه مجوار فكريه ام دكارن جبو حمو هنرمند خدمت بكن وك هنرجه ام برهمي حمو هنرمند شيكن وسباس بو ماله سباس بود نجي هنرمند حاجي پیامک بانگ کی تج بونه جبو با هنرمند نفشمه نين هطرابن كاره هنر دكن ماله وكرخنك يزل وابكم ريا برنامج قبا سترانا فلكلور دبيجن راستي جهكي بيم يك سترانا حبلر يتقو سترانا حبلر يا سترانا كفلكلوره قوتن شخور هر كيس قوتنك جهكي يعني بي يعني راستي جاب قلنا ما سترانا ما فلكلور قبا برشاوي ما خراد به قال كي بي عاجز بن يعني هي ما شوه هنرمنده هي باش فلكلور خا قدار بكن وقوتنا راس بيجن ستران شرنجي هاتي قوتن بلا رنجي هجر ضواطه بيجي كتير كده بيجي بلا بيجي بس تراني بلا راس بيجي بله كان بيجي بله گلک سپاس براستی دما ما زود درباس بو ایرو مسحبت کی تاما هنری بهره درباس کر ام گلک سپاس کن ایرو هنرمند مین هجابون میوان برنامه روزباش کردستان هنرمند می هجا ده همان دمیده ریوبریا هنرگاه ولات هنرمند دلیل میرساز گلک سپاس کن تبلی برنامه مون بله هروها ریوبریا هنرگاه ولات هنرمندی هیجا جومرت حسن ام گلک سپاس کن تبلی برنامه بله هروها هنرمند خالد دیکی ام سپاس کن هون جیرو بو میوانینا سپاس بله هنرمند حاجی موساجی ام گلک سپاس کن تبلی برنامه بله نهاجی ام خاطر خواهش تماشاوان بخوازن بله تماشاوان هیجا ام لور گهشتن داویا برنامه خواه ام بهیوین کو اف برنامه بدلی و به هیا برنامه کیدن روز باش کیدن بمین نوا خیر و خوشیده روز باش